Audio Jungle. Kardo Mili Monjerong Pipi Pinibirta Arju Ponitha. KEC aphan lang plot si Forest Department along Vorengang Hoi bang hinia munit master roll open Forest Guard kacuklem chot atumsi radaphan kachong thui non maloma kaya hot nang dinili sitami government job si kari saidi son si pinangan Karbi Anglong bong kedoa radatumta Forest Department along master roll open Forest Guard avorengang hoi kachapalong dunji ningki hangatumta duo Inod bang hini adalala tumajok Forest Department along Vorengang Hoi nang palong pipo po amen pen laki sipen chenglok laki nian rada tangka NC Voreng nang pipo pu amen pen kachong thui lason si kedam tang ana ning kansetami pinangan amuni datum lason tangka en pen rada tumaphan kachong thui kachobayatum news along tami amen kiklang do pik amlo sitami non anta ington wang wilang sonsi non put hot sitami bang hinia bang phu kunton tok bi pen ka jongareng ma tum amen kiklang pontu suri hinira inquire si pen suri hinira inquire hinia ning kanang bong Karbi Anglong Forest Department along Vorengang Hoi nang palong pidun popu chichak don si lak lak rata tangka chupanglim pila pamat nona bangki avorengang hoi ta pipi lapen atangka ta chiwoi wiamat ari pachardep thanga sonsi mandadlu News Text Report, Karbi Anglong News. Integrated Tribal Development Program Dong Mukakra Sinja Klamalong Kepaman Pon. National Bank for Agriculture and Rural Development Matithi Hekpen Nabar Project Implementing Agency Yusuf Mehereli Center Ahin Penchepater Piponsi Samilang So Block Arlokedo Dong Mukakra Sinja Aklam along Integrated Tribal Development Program Kepaman Pon Abirta Nilitum Apherang Kepen Birta Nangpali Labangso Integrated Tribal Development Program Kepaman Chengchi Aprang Nabar Chief General Manager Navin Dhingra Lapen DDM Bendang Ayar Lapen Ari Sangwa Tum Cherabdunsi Milur Kaiponsi Kangthum Karni Alunjir Parju Ponsi Maipang Chengpon Labangso Amayalong Samilang So Block Arlokido Don Pharo Hinira Thongkep Ahemtun Atum Aphan Nabar Ahin Pen Akejoy Pen Pharvi Lichi Limuarong Choti Kipon Arat Atum Aphan Abar Saikimi Kipipon Halabu Saichoti Kipon Abangphu Dong Mukak Langkiding Thangcho Arong Amekar Tilokro Amina Longle Phareisi Alongde Along Nabar Pen Kipipon Tharvi Lichi Aklimsu Karchepon Adim Alongan Nabar Chief General Manager Navin Dhingra Lapen Arisang Huatum Cherap Chetuponsi Tharvi Lichi Aklimsu Ke Tangchengpon Bangso Amayalong Nabar Chief General Manager Navin Dhingra Lapen Karbi Anglong District Development Manager Bendang Ayar Lapen Yusuf Mehereli Center Chandra Misra Lapen Saichoti Ki Klembang Phubang Phiatum Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Bangso Amay Pachunpon Phuloni Pen Oroning Tigathar Karbi Anglong News नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय आसाम से आज यहाँ पे आया हूँ। मेरा नाम नवीन धिंगरा है। आज यहाँ सेमलैंगसो में आके बहुत अच्छा लगा और एक नया प्रोजेक्ट हम ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो हम लॉन्च आज हमने यहाँ किया है, जिसमें कि 18 गांव के कोई 455 परिवार हैं जिनके साथ इस प्रोजेक्ट को हम चलाएंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक लीची, मैंगो, असम लेमन और ड्रम स्टिक इसको हम प्लांटिंग मटेरियल हम सब किसानों को देंगे और ये 6 साल का प्रोजेक्ट रहेगा। और इस 6 साल के प्रोजेक्ट में हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो KVK के साइंटिस्ट हैं, हमारी जो सहयोगी संस्था है यूसुफ मेहरारी सेंटर, उनके कार्यकर्ता, बैंकों के लोग और नाबार्ड के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब मिल के हम चाहते हैं कि जो ये प्लांटेशन क्रॉप्स हम दे रहे हैं किसानों को वो अच्छे ढंग से ग्रो हों, किसान उसको हार्वेस्ट कर पाएँ और उससे अपने परिवार का इनकम लेवल्स को बढ़ा पाएँ। ये हमारा इसमें मकसद है। इसके साथ साथ जो लैंडलेस फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उनको भी हम वीविंग हैंडलूम के ऊपर ट्रेनिंग देंगे और उनको वीविंग के ऊपर हम सिखाएंगे, जिससे कि वो भी अपने जीवन के लिए अपने इनकम को, परिवार की इनकम को बढ़ा पाए। तो ये सारा कार्यक्रम 6 साल तक यहाँ चलाएंगे और इस 6 साल में नाबार्ड की तरफ से सहयोग राशि कोई 4 करोड़ की सहयोग राशि है जो नाबार्ड की तरफ से दी जाएगी। और हम चाहते हैं कि इसमें जो यहाँ की कम्युनिटी है, जो 455 परिवार इसके साथ जुड़ रहे हैं,
वो अपना पूरा कमिटमेंट और अपने पूरे संकल्प के साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े और इसका लाभ उठाएं। बहुत धन्यवाद सर। प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना होगा क्या सर? प्रोजेक्ट के अंदर शुरुआती दौर में जो प्लांटिंग मटेरियल है वो नाबार्ड की तरफ से दिया जाएगा, उसका जो फर्टिलाइजर्स है वो नाबार्ड की तरफ से दिया जाएगा, उसका रख रखाव के लिए नाबार्ड की तरफ से सहयोग दिया जाएगा। उस शुरुआती दौर में किसान को कुछ देने की आवश्यकता नहीं होगी, सारा कुछ ग्रांट असिस्टेंस नाबार्ड की तरफ से। थैंक यू। किसानों का लोन का व्यवस्था कैसे हुआ? लोन का व्यवस्था अगर इसमें आगे किसान इस कार्यक्रम को और बढ़ाना चाहता है तो जैसा मैंने बताया, हमारी जो सहयोगी संस्थाएं हैं, आसाम ग्रामीण विकास बैंक, उनकी ब्रांचेस के माध्यम से अगर कोई किसान केसीसी कार्ड लेना चाहते हैं तो उसमें हम सहयोग देंगे, उनको केसीसी कार्ड देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। BJP asongatum booth sasaktikkaran abhiyanamai kipamanpon. Hanjang langso right wing along booth sasaktikkaran abhiyanamai pamanpon. All Assam along booth sasaktikkaran abhiyanamai pamanpon bomalong pachitondon si pini niphaing kore hiniarnia da por bhai kepa porpen lakhaing kore hini sarupathare mesi constituency ke pardo Hanjang langso right wing polling station along BJP booth sasaktikkaran abhiyan mate BJP asong Jako Chipirangamai Kangnipon. Bangso Mai Longal Hiaman Pen BJP Serpathar Mondol Committee Maipu Lokhiram Rongpi Chitongdun Anparta Suresh Lekhe Alpokulin Bisaran Atum Pen Chenglok BJP Local Committee Atum Lapen BJP Asong Kikroyara Atum Chitongdun Bangso Mai Athepi Non Kevangji MP election along Mesen Pen Kihai Ponchi Aphan BJP Asong Jakong Chipirang Padopon Birta kiribdun longa tengki nonamat ke sarupathar BJP asong ing tangkring si dobom lang posi birta ribdun long. News text report Karbi Anglong News. La bangke Assam State Pen BJP Assam State Pen so gedeng program la bang okol suruputhar kali laki all Assam si isi bang सशक्तिकरण अभियान पला है ला बंके ला नॉन एमपी इलेक्शन अपना अपना ला नहीं तुम पार्टी सिस्टम जितु लोकल कमिटी पलो असो लोकल कमिटी 3 ला बंके आपके केचेंगे तो 15 पलो पेंगे पा जुजी के 25 ला से आप पुलिंग 3 हादाक लोकल कमिटी 19 जन दो ला कादो कावे ला सो कमिटी टांगक्रिंग लांगमा मामी बंके माने activities comtet wolong loli putang te lahai kado koi committee mokha major reshuffle kali pusa ponai ne ke minor reshuffle ason abang da dopon lo lase kado bangke lanon party ke pang tangi phansi la sol program ge deng all Assam a local committee lase 15 to 25 lalo tangre nonai tum khache thek ponlong ke kopiang thek sido ni tum no mat ke suropothar mondol angkang bang 16 PS do Lasoteng lulipun teh nama ke party abangke hangnat kai nungui pen lason major reshuffle ready nak dat cetek nongli nona mari ke kado party of workers ba karjokota tu manta intang tringsi dolang So kado we prangsi laso news kelang na tun masuk media person tu handir prangsi ke curu lah lo jadi tum dah dia pun itu 22 nong Surupathar Mosti long boot committee 16 ta do trade truck do abang so boot sasaktikkaran ko Karbi Anglong dang TP along lapan Assam kang pita lason program do bom asli paname alpokalin bistarok ko nili panang to lodak 108 9 10 11 la center plilong polling center plilong panang to lo labang so nili thek long ke kadu we polling along on mesen intangkring lapan masuk mondol long kado we claim ke dang intangkring pinidak sorehajan along matil bangso polling along 111 or 110 bangso polling along puthot but sasaktikkaran mane kela anangji kipa mithu nangji kachi pherang ponangji bangso mailong sinili banglo lapan kado we kachi tong long patani ningarong lo lapan bangso kibang jilang por MP election phan amso se jakong kachi long ponji phan kipang tang ponji phan party kipang tang ponji phan si nitum phan East Karbi Anglong district committee pen bang Faruk isira bang pukeraner ke phan
Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency MSC ke parlu umler adolong along ke claim atum ame ke jangrong pen ajok kikim non puhanta patang telang. Lason thak si aning kanwangta Chinthong constituency hawar along ke barikha apornang liloti tovar kachehelat nangji aphan kisung chechak nang verlu. Son si umler adolong tangterek ajok hadak arada tumpenang an akisung chetong nanglu. Kisu kiun e kache ponjia phansitami akisung chetong nanglu. Lasi haladak rong troksi arada tumpen emesia ke hai avijit kro alangli ajat asai le do pusitami alangli tum arong nang humrira nanglang ikta pusi rong arada tumpen chuning ridunlo. Labang so atowarle damdeti kacheleng nangji atowar se avilu. Athema alanglitum adung arai se kachelang mesen ahem sitami avi. Son thak si kacharli ahem non puanta mesen school ahem avilang. Laso pena joksi penang an aningkan penta kisung chetong nang bomlu. Lasi nangli Chinthong MSC nilitum ladak Meghalaya border ke dodun koke chetherak chijin sovaret lo lasi nang chelang ikta nilitum aphan nang ke klempi asaikin nang liadok nang kanghoi pule chipudeta hengnoni lasi apor ke miahut nang chelang ikta pusi rong arata tumpen chuning ripon. Chinthong pen Martin Engling Karbi Anglong News.